I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Hunger Gamesa. Sada samo da uđemo u Minecraft. Znači, odlučio sam da snimam Hunger Games. Snimao sam petu epizodu Minecrafta, ali nije bilo uspješno. Ja sam možu nije tu. Či se možem. Moramo da sada o Hunger Games. Apa je ovo normalno? Ma gdje su ulazi? Yay, Hunger Games, Hunger Games. I mi se činite. Odnosno. Znači ja sam nubi pivi pijanju. Znači, mi smo, ja mislim, crveni tim koji smo već tim, ne znam. Ja za meni na chestplate-u. What the one? Ovo nije moj, ono mi je lagao. Vidite, ja sam nubi. Znači, to je moja mama. Evo samo da ubijem ovog lika. Fuck. Sačekajte nas.
Koji sam ti? Znači vi, ako imate Hunger Games i ako nađete nekakvu odjeću, samo ovako nađemo, evo kako, samo ovako klikćete i biti će na vama, vidite. Reklam samo treba i gađe, a to je na ovom. To. I volim kompre. Znači para biramo svaki mač. Svaki mač moramo nešto. Na ovu planinu. Znači, ko voli Minecraft neka napiše u komentarima. Ja bukam čau. Ćete da vidite Dion Smooth Bear. Jej! Počasam sam. Mene je lijep skin, znači samo ružne moje ruke. Opa, samo vađu. Nešto me vratili. Znači, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Izvinite što je kratka epizoda, ali izbacio me server i morao sam da završim sa videom. Ćao! I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!